Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki Nungtri SSA ki Badon Hal Kalama jungka All Meghalaya SSA Non Teaching Staff Association haka arterik unailar arjar arpsau kilalaj ban yakendu yu Vijay Kumar Commissioner and Secretary jungka Sukar Jala ha Secretariat banlej yakran haka bayadai barga jingdawa ka ba kilabu hakmat ka surkar. Hagan ka jingle yakendu kini kino yalam kilapan pau ka jing bom senguhun barga ka jing kendu badu Vijay Kumar da ka ba kilapan pau bakane ka jing kendu kalong kumba ki krat haju si haju klem sengu thau bar klem jingmi bar baro ki dekot kim syam lahun setia. Hage jengkeran bilar patai kubor kakong Jennifer Jones syndrome kala itu ba nakaliang ka surkar kalong bakin syong perkhat biang haga baya dei bat kene kakam hari kalong ru ba sakat nusin baka surkar kendang syong ban perkhat syu kalong ba kat ba ngimpat yo ika jingdawa ban kentiu ika tulop naka arpsan sika prapo persen ika bainong trei dalale ru ngimnom ki naka tiga jaga bat penlong jing ki Kemudian wilayah tadi bahaya ka komiti la form ni ta rationalization committee la form hoi la form ta committee ndai kan jingalang beda na share krat ju te ngim su fu ko je te hadu bak outcome kam klem poi kan ta outcome expected outcome but ni ru committee member ni mun namar balai ngimpat namar kadibendan kat kum ka terms and reference ni kam poi gitu point ni dalam cover gitu point te kalong waste of time ni ru kalong use ta sang mansan ni ka committee tingi ru kum ka association hingi bangim pau bangim hun ya kan ka bangi wan mentas ni hoi ki ong ngin syong biang ngin syong kan nusin ngin syong adin sibnai to menta ki khat sa sin hala sni thursday ka tayo kan wan te menta ngin wan biang shani ha ka wi ka sni kan wan kan sibnai ni arbanai ni lai banai ni himtip ya kata tendre hindi ngi kat bakpat yo hi ka demand juni ka 30% ka 100% ba tak 4% hi ni ngim ya pran te ngin ya sit in demonstration baik kan ka agitation juni kan continue baik hadu bangin dala yo ta demand juni bro te kumba pla isong tas ni jing ajing ba dipisi apa em yong ba ngin le shot kendiat kan ni kam kendiat ka di bangin pen prano ini nim ko ban pen prai ngi na marni na ka jinjing jang ni pom ni kan batai pi press ngapat batai hire na dumne belingi form ni association ni form ni association namar balai hakpor arjar arpho hakapor arjar arpho bon ki member juni di bayo ya kam CRC ki BRC ki block ki itu hiyo ya kam covid duty dan PPE dan anything ki hable covid duty ki hable collect ki PGI ki hable kini kitai kilai bane cebrok ki jaka house to house visit nang ta idan na plan juni ki ba khlat no so kia ban oyak ta kumasan rengut ki khlat na marbele video ya ta jingpang tina kata kadau dina covid ipangayu tu kim tip shu na marbele ki la trip kam shtam pala ngile akom nang inform ni association de ban agitate de ndi bangin wan chani agitation inform ni association ke de belai mung so snai te ki jajien ngilum ni pisah ndi kan sai kat bangi don a na para member itu ki pisah bangi yo pan ni patch association sai sha kitu ki yen kisam yo kita namar dan tek yen kisam ba soul member mo earning member mo pane ka kami ne de tek di kami tek di pa majority kumbalai ngol so ngol di pa jo ka yen tena kata kadau kinalor ki di ba besar ka yung sem tena kata kadau ngi collect kata pisang ngi ashaki kata ka di ka jimot bangilom ni ka bangi form ni ka association ka jongi ndai andang ipet pada prasnem bakimle yangi tingwan ka bang yang mo ndai ada ka kim penhun ni community ni ru so diau ka jingkhia la bandai menta penshule by force ke bar khoi phim ai la ni bangin pen ilang ni yaki taki jingkhen jing dia kena kaliang ka jongi ru ka kindia ka sai mo nimla ka bangin ong ba in rai bangin shim kata ka ba menta sing kila ada ban discuss hoi ni tip kidi bubun kam ndai ngi dibun suthu ru ka kam juni ru ka along ba kong san mar ni la ka po juni ru ka thli te ka yen ka sam jongi khon ti jongi ru la jenjar na kata kadau ngi trai ru hata ka jaka ka ba ka pati ba yangi ka bangi ha bande iti ki khon ti ba khambon ju shu ba ndai lak e ba ka jaka ka ri jongi ndai wala kata la da ki kim suthu yangi menta kin shupun jalan sa community ngiru ngim la ka ngim hun bat ngim accept bat ngiru ngim la bande ka ni ka bansu penjalan ka po ikwa ngi kerparuhi ba bakin dale kata ka komiti bakil afom pangende no good pendap lagi kam ngiru bangin yo lech lagi yang kisah te kumba pila ya tilopnya kendiatnya kan ko rum em ki mud lech siang na prenjumi kan kata ka bamla long ang bat ngim la banak sab
Dia mentah kena ngin peteng bini kami kena Oh ya kecing. ka agitation ngin beteng deh. Ngimdan desisha ngimdan kam sebanyak kendo. Namar balai I chief minister la ahi ketua order bagi di terms and condition rum la asat himai tengah try ikuat tang makin kata komiti bahkan pendep no kamram kam keluar. Tangga tahi ke jing kerpat ke jumi member.